kun jamás humanakay qhat'asipqarakta humanakaru arunt anipsman tatituna sutipqaru kawkhana kans humanakay qhat'asipta qawqanis humanakaja radio la misionampi chikaystasipqarakta humanakapuni arunt atapqarakta tatituna sutipqaru hila kullaka qawqani humanakaka radio la misionampi chikaystasisipta arunt atapta diosana sutipqaru kawqankstay hila kullaka chiqansa tatituna munasiñapata tatituna ch'akuyapta esiñapata wa humanakampi chikaystasistan akawra sana ukamaj hila kullaka akasuma tatitun arunakaparaki ullart'añani hila kullaka akamsi wanayaj aymara laqrawatwa ullart'ani hila kullaka diosaj hach'ach'amapampi churistu taqi kuntiq hakañataki munktan ukanakja ukamaraki jupar munañasaq churarakistusi qaya gloria a Dios aka sumarunaka ullart'apjat humanaka hila kullaka aka segunda de Pedro 1:3 ullart'apjat hila kullaka ukat sarakipi aka tukuyawin katuqapja ñamataki aka pacha q'añu yanakatsti jaltapja ñamataki siqaya aka yana katsti haltapja ñamataki aka q'añu yana katsti haltapja ñamataki sistuwa hila kullaka ukamaj chiqansa hila kullaka diosawa hach'ach'amapampi churistu taqi kuntiq hakañataki munktan ukanakja humarna yaru hila kullaka aka suma waqt'awi tatitu humarna yaru churistu hila kullaka chiqansa awkisaqa wali munasiriwa hermanito hermana ukamaj ullart'aska kiñaniw hila kullakanaka aka suma tatitun arunakapja chiqansa hila kullaka aka segunda de Corintios 5:17 ullart'añan a ver aymara laqrat ullart'asinka kiunaya hila kullaka aka suma tatituna arunakapaj sipi ukamasti khititeja Cristumpi uka machaqa haqejewsiwa nayra lurawinakapasti tukusiwayjewa hichaja taqikunasa machaqara tukutawa siwa hermanito hermana ukamaj chiqansa nayra lurawinakja haytawayqtan hila kullaka hichaja taqikunasa machaqaru tukuwayji hila kullaka hermano hermana aka suma tatitun arunakapawar hayt'istu hila kullaka ukamaj chiqansa han walinakatwa tatitu humarna yarapis t'asiwayjistu machaq haqiru tukt'ayasiwayjistu ukasuma waqt'awinakwa tatitu hiwasanakaru churawaystu ukasuma waqt'awinakwa tatitu waqt'awaystu hila kullaka ukamaj chiqansa kunja munasiris awkisa hila kullaka ukamaj ullart'aska kiñaniwa hila kullaka aka Gálatas 2:20 ukamp ullart'añan a ver akasuma tatitun arunakapakamst'istusa nayaja hiuqtwa Cristumpi ch'akatata ukampisa haniwa naya hakti han ukasti Cristuwa nayan hakri gloria a Dios ukamaj chiqansa hiwasanakaja ukajani ukanayra lurawinakja Cristum chikaw ch'akatawayqtan han walinakja may satwa tatitu huayst'asiwayjistu machaq wawparu tukt'ayasiwayjistu ukamaja humalayku nayalayku Cristuja hiwawayi cruzana ch'akatata ukamaj chiqansa hiwasa huchararaslayku hila kullaka aka suma tatitun arunakapaj wali suma awkisaj wali suma hach'akuyapt'ayasiri wali munasiri hila kullaka kunja munasirisaj humalayku nayalayku hiwawayi cruzana ch'akatata uka huchararaslaykuwa uka huchaslaykuwa hiwawayi tatitusaja hila kullakanaka ukamaj chiqansa hiwasanakaj uka han walinakat hiwasanakar wayst'asiwayjistu machaq haqiru tukt'ayasiwayjistu uka suma waqt'awi hiwasanakaru waqt'awayistu hila kullaka kunja munasiris hermanito hermana tatitu sahacha munasiri wali kuyapt'ayasiri hermanito hermana ukamaj hiwasaj kullaka hila sarantasqa kiñani tatitun markapa tatitun untasa hanipuni humasanayasa hitiqta oñaniti hila kullakanaka
tatitur untañani hupau yanaptasiri hupak wali munasiri wajila kuyaka ukatu akama wa opartuktaya siwisto hupau koma wilapampi alaktasiwisto humarna yaru kuyaka hilanaka. Gloria a Jesús. Ukamak tatitun marka pasarantas kakinyan. Naira kataro. Ukasuma tatitun aruna kap ulyart awaitan. Humanakas ulyart apkarakismawa hila kuyakanaka. Ukamaka akaruna kar tatitok bendispan hila kuyakanaka. Gloria a Jesús. Ukamak tatituru yuspagar tanyani. Tatituru puni chikansa. Akaruna kapats yuspagar tanyan. Akasuma lurawina kapata. Akasuma waktawina kapata hila kuyakanaka. Kuparo makatanyani yuspagarasa. Gracias, papito. Humaru yuspagar tawais manaka sana. Yuspagara, papito. Akasuma waktawina yaro waktawista. Askiwa omartuk tayasiwista. Hanwalina katapstasiwista tatay. Yuspagara. Machako parutuk tayasiwista, papito. Machak hakirutuk tayawista, papito. Gracias. Yuspagara, papito. Alak pa tiyang kiri Diyos aukeja. Humak tatay. Nanaklay ku hiwawaita. Cruzana chakatata. Na hucharar laiku hiwawaita Jesús. Humaruyus pagarawais manaka orasan. Tatito yanaptapjita humaktatay. Chama machuran ipjita humana takima saranyataki. Humaruna yahalkatawais man yus pagarasa lakpachankira uke. Gracias, papito. Yus pagarawais mautatay ukasuma waktawina kamata lakpachankira uke. Yus pagara, papito. Hachamona sira ukeja. Ukamauchi kansa ka horario tuktaya siwaitan hila kuyakanaka. Ukamaktatitun markapa sarantas kakiñani. Dios achtaki humanakar bendispan hila kuyaka. Gloria a Jesús, gracias, Señor.